Yang di depan kita goyang asal itu kali bos. Bidang jok penendam, jok lain pusinem, gerupkan C6, dai tewa pirem, selaput pada carem, jok pawon pusinem, beta sambal asem, jari sedak inem. Lagi apa? Bidang jok penendam, jok waing pusinem, gerupkan C6, dai tewa pirem, selaput pada carem, jok pawon pusinem, beta sambal asem, jari sedak inem. Tambik, ambil lain kecoang, lalu nojok tapik, lalu ketutut di kubani potong bulan. Apa ya arah dengan jogang seding kokok, dan nyadang ngunin berdepan kok pagar leng penyali, sedang tanda nyenduk pare mahal mu kembali. Dekula ini si arupi. Dekula ini si arupirem, si kula kangen wain pusinem.